ubuphelele media. Ngiyabonga baba umshumayeli osipole ngomthandazo. Inkosi izimukisise. Amen. Ngingowajele kwashabisa abantwana benkosi. uNkulunkulu ungenzele umusa ukuthi namhlanje ngibuphe phakathi kwalomuzi. Nami bantwana benkosi ngikwazi ukuzokhonza uShembe kuleli thempeli. Amen. Sibonga umusa abantwana benkosi uShembe asipha wona ngokusidabela lo msebenzi wakho omkhulu kangaka. Wathi insuku ezisithupha siyobukula kumazi phela sisondele komdala wensuku sizocheba izinhlupheko esibhekene nazo emzini yobaba nobabamkhulu. Siphinde sizocela nesibusiso sokuqhubeka siphile impilo yobuNazaretha. Amen. Sisendabeni njalo ke bantwana benkosi njengoba silapha silethe imizimba yethu, imphefumulo yethu, izinhliziyo zethu ukuba sizozisondeza kuNkulunkulu ukuze uNkulunkulu asibone ngoba sithembele kuye. Amen. Bantwana basezulwini uShembe esimkhonzayo nesimlandelayo ounyazi lwezulu usipha ukuba lapho esihlangene khona siphilisana kaboshe. Lapha ezweni lakithi bantwana basezulwini kwake kwanemuntu oyengaphilile ekhanda. Lo muntu oyengaphilile ekhanda wahamba wahlala ehlathini. Wangadla lo muntu kwaze kwaphela impela inyanga zayisithupha kodwa ephila mazi ukuthi uphila nani. Thina lapha abantwana benkosi siphila ngashemba kaBonkulunkulu. Ingoma eyokuqala ihlabelele zabaNazaretha ngicela uShembe ngiphizwe lodwa elizophilisa abantwana bakhe. Ophethe iBhayibheli ngesandla uyongibambela incwadi ihlabelelo 44 evesini. Incwadi yembhalo 10 ivesi ka31 sibe ngo35. Siyovala ngoJohane 2 kwabancane ivesi lokuqala sithathe uvesi 8. Nkosi siyelela baba
vele uthanda ngisaye ukuhlabelela ngoba abantwana basezulwini lezi ihlabelelo kaShembe ziyinkulumo kumuntu ngomuntu osuke khona phakathi komuzi okufuna ukuthi ngabe sihlabelela uma uzwe ngathi amehlo ukuthi avale ngoba siyathandaza ukuze uNkulunkulu ezokubona okubhaliwe enhliziyweni yakho uma sekubuka lo mbhalo bese ukhumbula ukuthi konje uNkulunkulu mina noSibalibani ngoSibalibani ngoba bheka uZulu engakuyembona yena kuyifuna usithule 44 verse ithi le verse Thixo ikhuluma ngoShembe unyasizwe ithi Thixo sizwile ngeindlebe zethu kukhona sikuzwile Shembe ngeindlebe zethu baba basitsheli baba naba abashumayeli basitshela mihla namalanga ngokwenza owakwenza emhleni yabe yasendulo ukuthi njengamanje njengoba sebempunga bake bangangami kukhona izinto abasixoxela sona ukuthi uShembe wenza lokhu uShembe wenza lokhu uShembe wenza lokhu ikhona ukusiphilisayo yeke babusini kokeli wo kufuneka ngabe inhliziyo zethu sonke zikhululekile ngoba sisuka lapho uNkulunkulu kade yosimukeza khona imithetho esizophila ngayo kuNazaretha kaBoshembe. Amen. Uyabona ngithi mina kufuneka ngabe abashumayeli sonke uma sibuye entabeni umukwanika ithuba ukubabaze asukume umunye ababaze asukume umunye ababaze ukuze sikhande uthando kumuntu ongabanga nawo amandla noma benamandla opithwa isikhathi ukuthi asikhande isikhathi sokuyobona le ndaba enkulu. Ake ubabazi lonyaka mhlawumbe ubabazi kahle amabazi yakudlula bantwana basezulwini thina sisuka amazweni akude kukhona into esingafisi ukuthi ikhale sisendleleni kukhona uma ngabe indlodlo yomsisithe umhlangano uyaphuma ngena ngithize yayisisho ukuthi ukudaba kokusa abantu abayilungisela khona into ekhalayo lapho kusibela ko7 kuya ku9 ithi ncence besikhala lento ubone iphuphuka obubhaka ubone iphuphuka osefaka uNazaretha wafaka ibhande esini ithi ncence ubone omunye ephuluphuthu estofini esibeka phansi ejethu kuyahanjwa ebone kupheli hour alibuyisele estofini ithi insimbi ncence uze sekunowazela kuwe osuke emazweni akini ukuthi Shembe ngabuye ngibona yini ngiyofika lapho khona ayifuna ngabe siyababaza ngoba uNkulunkulu wayethunywa yedwa kule ntaba kodwa wayesesenzela umsa wathi nathi asibe khona ukuze sizothola imithetho yokuphila kuNazaretha asiyili bona ndamandla lapha kodwa siyothatha imithetho yokuphila kuNazaretha. Yathi indlodlo yomsa kulonyaka uphelile oka2024 imengene pulpit ilapha yangena omadlovu sebele kujikisa yesikhamba indlodlo yomsa yafika ibamba ihlangu yahlanganisa yayale pulpit yathi bantwana bakaBhombela bantwana belanga lama-Afrika bantwana beminyango yezulu nina bothingo lobathiya sengicela into eyodwa sengicela indlela ukuthi uNkulunkulu ahambe nathi endleleni sesiyofika entabeni eyingcwele. Wasephuma wathi bephikelele babamkhulu uqathake ijogo ensizweni ephikelele ezantsi lwaduma kakhulu yasashona phansi komkhamela sathi masesifika kunesakhiwo lapha akazona isikole noma yini yayisimi indlodlo yomsa yaphenduka yabheka ngakithi kunelambu lele ngabona ikhanda linqekuza lithi kanti uShembe ubala abantu abangezukufika eKhenani wathatha imphefumulo yabo wayifaka ikhopheni wahamba wena fanele
Ngenzela wazi ukuthi ushaka uNkulunkulu ngishethule ngishumanika nakulo uqobo lakhe athi inkosi kusise bese yathula usekushembe la ngalelo la ngoba uyakwazi ukuhamba nathi izinto ezintathu esuke ebuhleni aze ayofika eKenani angakazathi fu ushaka uNkulunkulu ethule engasho lutho angathi uNkulunkulu ngokukholwa kwenzeki bese uNkulunkulu wakho uhamba ngazi ukuthi ngesikhola yaphuma indlovu yomsa yesigodlo phefumulo yabantu esinyathi mifika phekwenza ngomhlangano yathi kunabantu abahambele endleleni muhle umuntu ohambele endleleni lokukholwa ngoba isota nesota lifele emsebenzini yabo yathi oshembe balapha ekhaya ngiyabamnusa ukuthi bamamukele laba bantu ngoba bahambele endleleni yabo ngaze ngathi angqondo kufemi ngoba ushithi ngizongena esibini ngaze ngakwalela lokho kodwa ngaze ngithanda ukuphila kancane badala bonke ngithi ukuphila ngizo kwahlala ukuze ngikwazi ukukhuluma lezi ndaba abangazazi lezi ngenzela ukuthi ngilinde ukukhuluma lezi ndaba imbhalo 10 wazi ngoba badala benkosi leluhambo esiluhamba kufanele silubabaze sonke ngoba luhambo lasezulwini olubhalwe phansi olufuthi noma uhamba ngenhliziyo ithi inkosi yamaNazaretha ngisho ungajika lapha ezantsi ubhanti welcome ebuhleni usuhambile kodwa kukhona umuntu ovela suka vilapha abantwana benkosi athi ngiyayigulela mina nginamadolo inkosi yamaNazaretha isibekile ukuthi sibusisa sila lapha nje eduzane bese uphuma umhlangano uziyoshona angabe siyajika khona lapha eduzane singayiphutiseli bantwana basesibini musha seyikhipile into zakhe seyithathe ngoba sekuphila kithi futhi asuka entabeni kaJehova uma sisuka lapha sibheke emzini waseKenani sibheke entabeni kaJehova ibanga ley'nsuku ey'ntathu kodwa inkinga esiyihambayo ziy'nsuku ey'ntathu noma ngabe 2021 3 days umphongolo wezulu kaJehova wahamba kodwa kunenkulumo esukihamba phambi kwethu okuyiyona insika yomlilo ibanga ley'nsuku ey'ntathu kodwa nawo umphongolo wezulu uhamba 3 days awushiyi ukufuna indawo yokumisa ngoba khona indawo lapho sukufuna ukuyomisa khona ifu likaJehova laliphezu kwabo imini ekuphumeni kwabo enkangala uthi umvakelo umdluli bafundisi ake ngikhulume ake ngibe enkosini kuyocela isambulelo enkosini ayisithi bese kanti kocela isambulelo enkosini ifu likaJehova lahamba nathi sayisongena emzini wengcwele laseKenani kabongjene wathi ekusukeni komphongolo uMosi wathi vuka Jehova zithi izitha zakho zihlazeke nabakuzonda bekisithupha uyazi ngifuna ukukhuluma ngehlazo elihlazo izithenga shebe ushembu inkinga bashumayeli uyabona mina mathongora lomkhumbi njengomuntu nje wasemhlabeni ngiyafuna ningifihle ngene phakathi kwenu kodwa ushembu uvela afuna ilambu elizomkhanyisa bono yonke umuntu ebe nezithonga kasiyibona kodwa ushembu ufuna ukuhlala lapha abona khona yonke umuntu njengomuntu nje uthi namu kodwa mina kuthiwa ngibona lento izitha zingaka ngaqasha abantu bashumayeli kodwa ushembu uvela hlale athi bha ukuze akhombise ukuthi ungaseshibina kabonkulunkulu yeke babisini amen
Sasuka lapho kulesi sikole sayajika bejika lapho namathele emathatini sithoma seshtuka sethatha indlela encane ngibona ugobela uhubhisa ngoma egcekeni uthi sonela nina nizobona uNkulunkulu okweleza amathatsi sayibukisa izangoma zifuna ukuzobona uNkulunkulu bashiya iphehlo bazobona uNkulunkulu bazobona lesinye isinelo la lo akaphulilo lesesimhlophe eceleni zemnyama lapha akasaphulile umuntu kodwa ugobela uhubhisa ngoma umuzi wonke uthi ayizobona uNkulunkulu ohamba nathi singamanazaretha sayithi baba phezulu sasangena endlela sathi hiya baseqhamuka ingane yathi mfundisi ushozi uthi ubaba amtshele abathwala izitsha nabo bonke abantu baphume ethempelini sasiphume ethempelini sithi ukugoroza kancane phela ngomasho bofu izone iphathela umsebenzi siyaside kwathi bonke umuntu ngaphandle ethempelini kwaphela imisusa emhlanu lathi gafa aselisho lathi kakakala la shuthula amatsembe emithi kwayimfithi kanti abantu bezihamba naye bantwana benkosi ithemba ifika phela bekhela nidlondlo yomsa yathi hamba nimtshele lo bengizama ukuthi angisinto ukudlala mina ushaya bantwana benkosi sihamba naye ukwazi ukubona umuntu esuka ekhaya ukuthi uzokwenzani phakathi komusa ukwazi ukubona ungena emotweni ufaka isikhiye ufaka ipetrol ukuthi wena uzomusha umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi ukubona ukuthi wena uzenge indawo ukwazi ukubona ukuthi wena uzozama yena umuntu ngasamite enkulu kangaka ushuthi lezi ingweve ekhaya lapho ngihamba kangaka lezi intombi ekhaya zingalandela into engekho wena ususuka kini nento inkosi ke yangibuza abantwana benkosi ukuthi kube ngaphela kuyaqosha ike yangibuza sigubhelo ngimfundisi phambi baba yathi ngicela ukunibuza abafundisi nobabili yini le lapha ekhomeni zenu ngithi mina ngizoqala baba mina esikhomeni sami ngeze kuyikhiphe kule mina baba kwesemsikho nasi manasa ngithi mina kwesami isikhwama baba kunesihlabelelo sakho kuneBhayibheli lakho kunama-notebook awu-2 kunebhuku la-23 uthe yangiyonke ngithi mina baba angiguqi phambi kwamanazaretha engahlelile ukuthi ngizothini uthi inkosi phosisi uthi wena uthi hayi baba kuyafana nokwalo kuyafana uthi lezi ikhwama mina ngeke ngiyibone khona ezinye ezingisindayo nisuke nithweleni lapha uthi khona ezinye namagqomo ongazuthi kuyizinto okuphubukusha yini yona leyo ushelwe ukubona usuke ekhaya ukuthi into ayiphethe uzoyibeka uzodlala isikeshi into engekho umuntu okwazi ukubona phakathi esikhomeni sakho wena ungasifuni abantwana benkosi yasesethubeni elihle uNkulunkulu esihamba naye ukuthi asiphe zonke izinto kodwa ake simlandele ngeqiniso ngisho emathempelini esikuwo uma ngabe abashumayeli kukhona abasiyaleza zona ake senze ngeqiniso ungathi umshumayeli umuntu uma engezikwazi ukunikela bese efaka umoya kwabanye abantu ukuthi nabo benganikeli yinkinga siyithwesa abashumayeli bantwana benkosi nanku nje umuzi uyakhiwa uma igugu umshumayeli kufanele kakhulume ngaloya musi sesibuka umuzi wakhe uthi wena nalila besangweni unethe ukuqoqa umsenela besangweni amen esihlabelelile yokuqala ithi inkosi sikelele baba noma esule ezintabeni engena indawo lapha kalala khona bathi ke abadala lengoma yayishathelelwa zingane ezayilandela baba mkhulu ngoba inkinga ezaziyibona abashumayeli ukuthi uma kukhwalana ubaba mkhulu wayevela kuyo ihlokoza athi kuzolala sekuyalala kwakhiwa lento namhlanje thina sesisonta kahle kangaka bese mina ngisuke lezo nabahlabisa ngizoyona lapha lento ukuthi kungasonteki lo shembo wayesenkingeni la emahlokozini ngithini ngayo ushaba abantwana benkosi isimanga uyabona uma uhamba lapha phakathi sibheke entabeni kukhona izinto ongayiboni ephidbona ihlahla esingena phansi kwazo nisho abantwana benkosi azikho ihlahla azikho inyoka ukusuka ebuhleli kuze kuyofika ekhena njengoba singena siyishutheka ngamakhanda nje inyoka zakhona sibe ziphi ngoba ushembo zenza ikhohle ukuthi zizinyoka ngalelo langa ngoba insika yomlilo ohamba nathi bese kwakhona umuntu ofuna ukuthi aphathe isikhwama esikhulu kusho izinto engamafindo ngabe bosho amafindo ngabe zenziwa njalo afuna ukuzobona umsebenzi omkhulu kangaka
Kuthiwa lezi ingane zazithi inkosi isikele ubaba ngoba wayevele akhomba ihlozi kungene kulala. Kuthiwa ngelinye ilanga bathi bedlula komunye umuzi ezaleni wafika uShembe kuchithwe uphuthu ibhobhe lonke. Hayi ngabe wafika ukuchitha uphuthu ibhobhe lonke seqala uqaqelo la izinto lezi ezihlaza uthi inkosi yamaNazaretha ubhobhe isitimela samabondo sathi bantu abamthatha lolu phuthu nilifake entweni sihambe kodwa babamkhulu selonake ngathi ayithatheni baluthatha bathi babefika phansi komthi yayisixoxa kahle indlela zomsa yayisixoxa ikhipho konakene yayisikabela yasimukela umuntu badla baphuza basuka sebekhohliwe uthanda libonile abikho la kodwa ngisekutheni kukhona ukudla bomama nikele ipheke nithi ngokwesabathi kukhona izinto abantwana benkosi esiyasiphulula ngesibusiso nje isidingo sengane kukhona ukudla asuka emshubela umuntu ugalaza webhodeli ngaka alifaka utabunga alifaka yonke into bese efaka notabutisi bese ephaka isikhathini esincane esidaka aphathe ispoon sakhe yedwa bese isontweni afike la bese sivulela isikhathini afulathela bheke ehlathini. Ukhona umuntu ukudla lokugcina ngolesine hayi ngoba esebhandeni kanakho flathela wena ubheke ehlathini wena uthatha nekani kanti ukhiphe fitini liyajuluka uyephuza utshini ikani lapha lona usezocabanga leli kani acabanga lo 70 cent azothola ngaleli kani bese umuntu ebuyele ekhaya uyabuya futhi ukudla kwaphekwe la ngekwazi ukupheka ahlala kulo step umuntu bekufaka ukudla uphekwe ufaka utamatisi njengoba kushisa ndifika sekubila uyabuya fika ibhokwe lonke lamatabunga liyabila uyalithatha ukuhlele ezaleni uma yehla inkukhu zehla ziziwe hamba ifika inkukhu ingqofe kuze kungene nekhanda ithimula inkukhu ingqofe izithitho inkukhu ididwa ukuthi uthitho wenzele imana kanti wena usuqeda ukudla nje uprocessa le athi umuntu hayi kudla lapha ekhaya kuyaphela kanti udidwa udaba lokudla kwesabatha ukuthi ukudla kwesabatha akakuphaka kwesikhulu isitsha afake ibhune eziyishumi akuthwana yena ethempelini umefika ethempelini awuthi nje phakathi kwabantu athi asidle lapho kuze kubonge nomuntu inhliziyo yakhe kanti thitho unamathele kuyo ulambile athi uyabonga masipala bami sengathi uNkulunkulu akakwandisele uyabe umsomluku sethola ucingo ingane yakhe isithola umsebenzi ilesa sibusiso saloya mama obebonga ethempelini kodwa lophethe sakhe isiphungu futhi usimakile wenze singalahleki ngithanda uyabona kuqala sathi masikhula sisigibela imoto sehlethebe station sofuna amatoko kwakuthiwa mntanami into siyobona la ukuthi indoda la ekhaya ukuthi kwenzeke kumisakale kuphu ngawe kodwa kuyabisakale kuphu njalo libukakala lesikhethe yilowo kuyakudla kwangesabatha okuchithileyo ngoba lokhu kuyakudla kwangesabatha kukhona umuntu obezokhipha isibusiso sokwenza ukuthi impuphu ingapheli phakathi komuzi kodwa manje wena lokho uyakupheka nje kube ngaka hayi ngilungiselelisa abantu hamba ke sabe athi umuntu ngo12 ngilungiselelisa upheka ukudla ozokuchitha kuyabela ekhaya kushuthi la ekhaya kunelwana kanti sekucasi kwabanikazi bomuzi abanikazi bempuphu ngoba wena le mpuphu ichithe ezaleni ethana yini yana le mpuphu ichithe ezaleni iyodwa maNazaretha into ekhona ukuthi sesangena umoya ombi wokuncishana wazi ukuthi hawu usezozo adlo okwamukudla kupho kwakhe kanti bethu ulungisela imisa baba ukhona umuntu badala benkosi obebilisa amanzi uzothi 5 ntambama ebilisa amanzi engazobafakani kodwa usuthatha impuphu wayeyichitha ezaleni yanqofa impuphu yazi yathi thitho ushemba kasikhumbula amen suwangungu
iphikele ku14 lapha abashumayeli ngakithi amathempeli athe uqaqaqaqana athe uqhela isuka lenkosikazi vele ethi ubhakawayo isuka ifaka ibhayi ngaphezulu isiyahamba ithatha ubhorayo ithi iphakathi nokhalo hamba izinja zihubhuqama zesana olezi zinja uthe umsubo umqama ayigaqele wafika wathi khwithi emva kwalo mama wenyukele emhlaba uphele 14 noma sasasizija sayiseshula ngabe umkhonda ziwuzwanga bafika bafana zabuya izinja zawona zalawula lo mama bathi mama awukuqama ubonile edlule nathi hawo bathi abantu akaze ngibone nje lutho mina ngumuntu washeme ngiyinkosikazi ngingudlungudlu futhi uma ngiphuma ekhaya akuqama engizokubona nje ayebeshule bashule lokhu ihona izinto zimbuka lo mama ngoba khona umuntu obephume ekhaya bese kwanento emlandelayo hayi ahambe ngamandla lo mama akaphuzele babuzile bathi khona lesemuva lapha ngemuva ilanga lesho wathi hayi into yami lena ngiyahamba ngiyala ekliniki ngifuna ukuyilungisa base beshule uma besithela uthi ucela uthi hayi ngane yami yehla manje sebesebenza enyamalela kade ngifuna uthi uqamule utho wena uthebo yami ekliniki njengamanje ngabe ngihambisa ekliniki hayi ngicela mbekeza rakudlula lapho umthetho phela ngiya14 kulungile ngihamba nami ku14 angithi kuneyingane ezinoma igugile zithi zona zancela imjuluko yo14 zayisina egcwabeni zonina 14 nami ngifuna ukosina bese ngithi hamba nami ku14 umama kasazi manje uzoyiqathulula kanjani lento wahamba lo mama wabekezela uqamufaka amaziko phela lapha kuyenzeka lo mama uhamba kunezinto ezihamba zikulume kuleli bandla ukuthi uma ngabe uthi wafuna ukuya esifungweni uthi ngizodlula ngithathe umasipala omnengayi nawe usiyathina kunezinto ozothi uma ungena phakathi komama bayingcwele bengezeyona iperfume kodwa bezinto bengayiswa nje kahle kanti ubelethe uqala yangena lenkosikazi ukufuna phela ugqokwe bakusaphuma ngaphandle kweqala uhambe kuyoguqa lapha bese kuyongena lo mama lokho kudla udoma nje lo bhakawa ulokho awethu uthi uqama hamba nawe uyolanda ingilosi lapha ngaphandle angihamba nawe ukhona izinto leyisontele izokwenza izinto ngeqali zikutshela ukuthi hamba uyolanda ingilosi bethe bakushumayela hayi seqedile ukulanda ingilosi ungakusasondela uthi uqama hamba uyolanda ingilosi bazoze bangizwe nabantu ngenangilosi kumemezisi bashumayeli lithi silenkosi ayiphume emgidi usageza edokotela iwele emgidi zikhale kamnandi igubhu seyinamatela hey bantwana bakosebenza ngamjabulisa into lapha wokulalela isigubhu maqala siyakhala uthi uyawaqala izitha walithinta kanti bese ubuka laba bathinta igubhu uthi shebe bakhumbulela abantu ngoba benza into esize kuyibe mnandi hayi uthi umuntu ahalela ukushaya isigubhu bese siyabhoboka kanti ubelethe uqala uthole lithi isilenkosi iphuma emgidi uma abantwana benkosi umuntu siyiphumela imgidi sifike lapha abaphathi bafike basiyala esidorweni kodwa umuntu siyiphumela imgidi ufuna ukuthandaza yedwa eThekwini akasathandazi lemgidi lo muntu ufuna futhi noma ephuma lapha emgidini esehamba endlela ahamba ngayo afuna ukuthandaza yedwa eThekwini uqala lokho amasemhlanje ukwenza izinto abaphathi abakasingazenzi uthola umuntu ushawa ihlombe ushawa ingoma ushawa iqomo ushawa isigubhu umile lapha ngaphandle ukhuluma nabangani bakhe hayi lutho uqala ukuphazamisayo lokho amasemhlanje kwenza ukuthi ungabalaleli nje abakhokheli athi umuntu azazi ukuthi ugane nini kodwa afuna ukuya emasenta ngani phela amagama amasha khona izinto ezifana manje nekhuzana nemnqwazi khona lenamagamuza angazi noma namagamuza bahlala phambili abangenabo bahlala emuva kodwa into enjalo akazazi umuntu ukuthi unamba bani ngisho emgidini afuna ukugida lapha sikole ukuthi akagidi khona hayi lo muntu phazayisa uqama uqama ngemuvubenzisa izinto ezomphambanisa nabantu abaphethiswe kashembe ushebe abantwana benkosi yosemukelisa zonke izinto kodwa ake silalele izwi lakhe izwi likashembeke likubantu abaphethe umthetho uma kulaphethe empeleni sonke silalela abashumayeli ngisho sihamba phansi enye badabela abashumayeli uma sihamba phansi ukhona insizwa lapha abashumayeli
eke isondele uthi athi ayi mshumayela angisekuwe ngisemshebe akhohle ukuthi ushembe uhleli kulomshumayeli ngisho sinikela u23 ngisho ngafanele ngifake ibomvu ingubo kodwa mase kufuneka nginikele isifungo ngiyabuya kumshumayeli uma ngasese ukumusa lomshumayeli usithi ushembe kamusa mina ngiseso nakithi bashumayeli umuntu ohlangana nami eyitolo bahlabisa noma edolobheni angithi 200 yeke ngibuza into elodwa uphethe ubani athi ngiphethe umshumayeli ngithi umshumayeli sibanibani uyawazi nemnikelo suka kuwe njengokukhawula kimi ngo200 angithi ufuna ukungenza ngazi ukuthi mina ngingumuntu ohambe ngobimani umuntu okufanele azi isandla sakho nesipho sakho kuqala umshumayeli umkhokheli ngoba umuntu uzonika mina ngizoskipha isibusiso kodwa sisi kunamatheko ngoba kunabantu ababheka umthetho abaguqa phambi kwakho abaphilisa usuku nosuku kodwa laba bantu awukwazi ukuphosisa uneminate uzophosisa mina uqala ukungibona sizo namatheko kanjani isibusiso Nkosi sibosha aloma usho phakathi komusa sekuphakameni kodwa mase kubheka ukuphakameni sekungapeshela inkinga ngeke ilanga inkosi ngoba sengifuna umuntu akhulume nenhliziyo yakhe ukuthi yini ledala ukuthi uma silapha kuhlatshelele nawe uhlabelele kuze kuzokushiswe kodwa ingenzeki into nje officer yenze empilweni yakho siyalonga injolo komusa inkosi yesibili kuleli bandla sekunqoqoza umuntu emnyama aqhumeza umuntu ithi inkosi ngeke kuthi kwaloko umphazamisa semzweni enkozweni athulile umuntu iphinde futhi inokisho ngena asa algomozo kwesithathu isho mawala bese ingena lensizwa ithi siwaqa ngesicaba hawu kanti umuntu sobani kulini ngithi ngena ithi hayi baba ngesaba hawu kanti wena ulindile lapha ethempeleni njengabantu bonke ithi nginguye lona olindele lapha kodwa mina ngiyile ngane eyangena mhla ibhathathisi baba ngizosho ukuthi njengoba kuzobethwa amen izingcwele uzobethulela baba futhi ngizosho ukuthi sekusele kancane sekusele umndondo ukuthi ngife kuye ngoba lo muntu ngisho ungabisi uvuka nathi kubiza ulala nathi akayi uthi akuye abangani bakashumayeli uthi lo muntu ngishemzini ahlezi kuwo akuthandaza kanti mina ngiphila ngomthandazo baba ngizokufa uthi futhi uma kwaqala ushumayeli ashembo ingcwele lo muntu uzolala ithi inkosi hayi kulungile ngizokhuluma naye ithi ayikho baba into ezokhuluma ngeke sakuzwa akakuzwa vele kuyishwa ungabuza ushembe kuyishwa elisimangalisa ungabuza ushembe ushembe afika kuphuza izinto sizenze enkaba ithi inkosi hayi kulungile ke angikukhiphe ucinge lo munye umuntu ithi hayi baba umkhipha njengamanje uzomfica sefile ethempelini ushembe ube ngayithatha into zakhe eyikithi singefe yingakho kubalekile ukuthi silalele izwi kaShembe ithi kulungile hamba sokuthi ngenze njani yesiphume siwaqale ndoda esikhuza ingcwele yakhamba injongo Musa esithula nje lezizwe kata khona abantu bekhuza ingcwele athi sikhuza ingcwele uyasithulisa sibona uShembe sikubangela umsindo sibona unyazi wezulu likhazimula sithi abantu kosebakhosi ingcwele wena uyasithulisa abasithulisi mshumela ukuthi yeneso sekufanele uthule yakhuza ingcwele ayikhuza abantu ingcwele izinto zabantu wonke yayithulele ngeletsizwa kwahlathelelwa kwenziwa yonke into yalala letsizwa kuthenge sikade ithi inkosi yamanazana hayi ngiyabona kunulele lapha esiphaphama yayikusume noma yedwa nje ongahlabelela noma yiliphi iculo ovela kodwa le ndoda yahlabelela igama lasempini yathi bani obengahlala nomathana lazana okukhuza abantu bababazi yabaleka eyihamba kodwa mbambeni nami lo muntu okadela lapha endlini kukhanya umuntu ongaphakathi kuye ukuthi lo akasonti kushela lapha ethempelini futhi uhlala phambili lo muntu engasonti njalo
futhi unendawo yakhe umuntu lapha esontweni. Uma engafika usondlela isiqephu uzosindla ngaphezulu kwesakho. Leka tushebe ngasikhumbula abantwana beNkosi. Uma ngabe sisemzini wakhe silalelisi lakhe kabonke uNkulunkulu. Sengathoxa abahambi besiphathuza lapha endleleni bengasiyeka. Ngoba uma size phambi kaShembe sike size kumkhulu weyibosho. uShembe ziningi izinto ofuneka asilungisele emzini baba noma bamkhulu. Kodwa uma sizofika sizophikisana noShembe, uyena umuntu omkhulu weyibosho uzokhulula ingophe thina. Uma ngabe sizofika sizophikisana noShembe, siyazithinga Kwabesibili uJohn ulama abancane ngasekugcineni verse 1 siyothatha u8 wase ilunga kuye inkosikazi ekhethiweyo ayikho kwabesibili uJohn ulama ngasekugcineni wayani mina emnikeze lokukhulu nikeze lokukhulu ngoba sizondelelana abantwana beNkosi. Shona wathi wayani nina kanti ithi ke le verse asixwayisane abantwana basesibeni. Ithi ke xwayani nina bababhekuzulu yebo singalahlekelwa esikusebenzileyo besithuba. Uyabona konke ebhalweni umuntu lona ithi isivulelisha. Uyabona yasihalisa lento thina bale emaphandleni uma sizothi isivulelisha. Kubi bantwana beNkosi ninentethe kangaka isivulelisha enisebenze kodwa bekhona umuntu igama lakhe lingalotshiwe kulesivulelisha. Kubi ngoba kufanele ukuthi sikhale abafundisi balelizwe bethi bafundisi sondelana lizonikela isivulelisha sikhalela ukuthi abagaba bethu abhala khona into ekhanya kamnandi la kumufika sekuhlile ubuka isivulelisha kaShembe elakhiwa abantwana bonyazi bakwaBhekuzulu. Kodwa kubi uma uthola ukuthi igama lakho liyamfimfa lapha kulesivulelisha. Ngoba wena siyothi sihalalisa uShembe buya kwaZulu simlindele abadlule lapha uzobuhalalisa uzokwazi ukuthi wena uhalalisa into engekho ngoba isivulelisha wena ubhaliwe kula. Uma kukhulunywa indaba yesivulelisha wena usola ukuthi ayiselanele manje. Kanti thina sifuna ukulibona likhaya sifuna ukuyibona lezi sivule ngaphezulu ngathi sizohlala ibhanoyi ngenxa yabantwana bakwaBhekuzulu. Kodwa kubi bebikhona umfundisi walelizwe nabashumeli bogodwa phambi kababa bekhuluma besafuna amandla kwakhe. Kodwa thina sibona isivulelisha uma sedlula selelihle kodwa bayabona ukuthi akaphelele uNkulunkulu wethu. Kubi bantwana beNkosi uma ngabe thina singezifaya ukuthi into esiyisebenzele kahle siyiyeke sisiphunyuke. Athi umuntu sesinikele sewanele. Hawu yake into malibandla ngoba sihlale sifuna into esenhle njalo. Xwayane ningaphunyukwa izinto eseniyisebenzele kanzima yena. kodwa sikwamukele umvuzo opheleleyo. Yeke babisini. Mhlawumbe uNkulunkulu ukuthi usengenile kulesivulelisha umenyathela phansi unyathela izitha zakho umenyathela ufohloza izitha zakho ezikuphazamisa ngoba ubhaliwe ezulwini elisha. Baba ngingumntwana wakho
benkosi konke sikukhuluma nesike sikushumayela sike sibabaza amandla onyaza kaBonkulunkulu. Konke sikukhuluma sivusele ithemba kumuntu sisuke sibabaza ukukhulu kaShembe unyazi bezulu kaBongshembe. Kufanele ukuthi abantwana benkosi sincengane kahle uNkulunkulu asisize ikakhulukazi thina esidotshiweyo sikwazi ukukhuluma kahle nabantu ngoba kukhona umunye umuntu olapha odinga umnceke kahle ngokulimele wehlebe izinto kodwa thina esidotshiweyo kufanele ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla okubacenga kahle bese singakhohlwa ukuthi sibancengele ukuthi bazi ukuthi uShembe sihamba naye unyazi lwesilu uNkulunkulu kaBongshembe. uNkulunkulu esathule akasho lutho kuwe uNkulunkulu noma esesho kuwe mbabaze engakasho ukuze noma esesho umbabaze kakhulu kaBongshembe. Futhi lube kudumo lwakho. Sikhuluma ngodumo lukaShembe bantwana benkosi ukuthi noma ngabe ukhuluma ukudilika intaba kodwa ufanele ukuthi intaba uyidilize kaShembe unyazi lwesilu ukuze abazi abantu ukuthi inkosi yokuthula isehleli kaBonkulunkulu. Emhlabeni nasezulwini. Sifuna ukuthi uShembe ukumdumisa lapha emhlabeni kuze kuyozwakala ezulwini ukuthi uNkulunkulu lapha esihlezi naye khona kaBongshembe. Umabandla ngisababandla onke kunabantu oyubabone sebefika befaka izinto zabo abanye zihamba nabo phansi ngoba bayazi ukuthi uNkulunkulu yilona osuke ebuhleni naye eKhenani. Uwe baba uNkulunkulu. Sinami futhi nawe nje ukuhlezi lapho phansi awukungcwele kodwa into esiyilande kwabheka izulu namhlanje ukungcwele kaBonkulunkulu. Bekuyila umazwi bantwana benkosi uShembe lempheona ngiyawacelela uthando enhlizweni zenu inkosi ibusiseni kuzwi. Ubuphelele Media.